Ne werigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega ni gukugwata ogeni kirinteto chietu cheruthe mwena arua iri tariki 8 mweri ni jwe 12 mwaka ni jwa 2025 nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi, isigo bionthe bia kaunti ya Meru na guntu kunthe nthigurune iji yetu ya Kenya. Rietwa ni Maureen Kinya, mona ni rietwa mathithio ni Purity Richard. Aremi kuma Ntumburi wodine ya Kibirichia ni bethirite bakimakira maketha jao, arana ndi bethirite bakiuga ni untu bwa burea mbura ethiritwe itikung'ana kagitene gaka Kinya ni bethirite bagita athara enene. Kariba Ntumburi wa ndini ya Kibirichia bena kithikiro monona ino nyuma irio bira barandite kwambiria kuma nontu bwa kwaga mbura na tiri ake Kinya ndethia chiugo igukui kwaga bia kuria. Irio arirejere tutirerigirite na irio ararite na inya mono nontu mwanka na ndi nyogataga miundene yetu butigintu tumenya kurita na batu na ndi twinana tugachokia skuru twina manto ja maingi ja kwendeka na mwanka na ndi ora kurarira utike tumba kuthithia ng'ombe cietu igukwimpara na antu bate na mbeca cia kugurira ng'ombe irio na twina miaka iri na arua kamwaka kare kaimbere ndera twarine tuonete tubia kuria tubukai muno na thaiji twina miaka iri tayari tinga iye kung'ana kwithira tutirari na ngai ya kung'ana na bunge ng'ombe cietu cikwambiria nya kuthira impara tugutwa ruji ni kenda tumba gwikira no sukuma ira yumba nya gukaranga kithere ndene nja cietu ira turi na Kinya mbere mweci mwao Kinya ende ukatwa ambasari cha gwikiana sukuru Januari mparerere guku tutiona twana tugwike sukuru tugaja kioro kengege kwa sukuru ara Ntumburi ogore muntu atenyiri Kinya gatindo mwakira kioro kya ngoroba imbio kuthithia muthuro wa Karibaba na atibakiaga Kinya roye kwina wira nebekiro ira isuruto pokunenkanira milioni 500 cia murando royo wa Bure Water Project bakiuga mwankira thino no akaba kuria thino theri kuri na mbeca twaerwe ni president milioni 500 lakini turerwa mbeca iji igachoka kuriwa na faces na face ya mbere tureri tukanenkerwa 100 million na monka thaiji mbeca itumbite gutukinyira so gatukuria mweshimiwa wetu Mr. Redkiri na kwinyinya gukunena muno na tusukumire mbeca iji ciumbe kuma iromba ria wendikire atongoria batige kuthibakinaga rwimbo rwa tutamu bokira bakwende roye kaingo bathiria yura guntu guku atu atongeria bara ure tukamenya ukauga tutamu tukamumenya ni untu bangu iria ritite bo Ntumburi batwi no ndo atukaria ng'ombe itina murethi na itukuromba ngavana batwi njutegere Kinya kware mantu babethi njutegere antu bakuru obatwire bia kuria turiromba jumbe betu muno mwechimiwa Redkiri kethromba tutethia nturejere nda roje na iroje twagite tukeja kuona roje tuomba kwithura tuking'ania kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera ndeto cia weru nio kambitaga ki Mutegi. Gavana Mutumantu Ethinkia noritie endi wega kwambiria kwire bakenda kuringa kaunti ya Meru njeki kurwa na mpara ntuko chizite kuthingatira kuma kwa imera bibinge miundene nyuma ya mbura guchererwa augite kaunti ya Meru nerigagira bonene rwangirwo urimi aria guchererwa kwa mbura kimera gike kwerigeri kuringithia bonene maketha zabia kuria Muthuru Muriuki katumenyithie ya thai riowa rirarire imera birandirwo biaria kuma tikumenya nende ne atia especially antobatiania bembe na baburi bakaria Christmas kia 2025 ntikumenya Ojo ni ngavana wa Meru Reverend Mutumantu Ethinkia na ndia shumiritie na kuneneke makukiawe nura kuonekana kugitana mbere ntire mwanya ndene kaunti ya Meru arantu babaingi marabanditibia kureka gitakaka birio gwatine nontu pokombia kuma inda mnabu augite thirikari we na kwibangania uria pakombotetheria antu baba ona Kinya kethira ni bandikirite thirikari nene nikenda bomba gutetherio na bia kuria so itukuromba Kinya national government na tukendelea kuandika barua orende tuandikite barua ya kuromba irio kana utethio kiri ministry ya public service ya Mheshimiwa Ruko nikenda twewa bia kuria Kinya twitu kuibanga kuria bia kuria
nikenda tuikeria antu betu bara bena mathina ya mpara no tukumenya already Meru ikwambiritie hali ya hatari ya mpara. Amna bubu David Mutuma akethwa akiuria biashara bonthe nene kaunti Meru na kinya makampuni mwanya mwanya kagite gaka niko gakwija amwe na kutha bakibangania ura bakethwa bagitetheria antu umububu mbwang'enta kiromba a biashara betu na nkiora cia chairman wa Chamber of Commerce amwe na organizations cietu cia biashara na institutions cietu ira ciena inya ndene ya Meru amwe na Antoba Red Cross universities nkoboria towatane turi amwe nikenda kiri corporate social responsibility kana CSR kwithire kweuto kubwithia kiri caution Antobeto bara muno ba affecting drought iba affecting dioa ni mpara kwa tuikairo bira turandite kiri regions nyinge bitera uma na kwa uikuonania outwetite mbere kukethera kwina thina akiwa mwe bakariba Meru bena ombani bagutetheria baria bari gwatine bwa mpara ni to mobilize bia kuria ni to mobilize resources nikenda tutikareke Antobeto bakua ni mpara whereas batu twina uwezo wa kubatethia so ni tuibange twethira twina program ya kusupport Antobeto muno na bia kuria thai ana baskuru bari mucie kutuike many groups ni tukuria bia kuria tukenenkanaira na ukiri matora na kiri communities nikenda Antobeto bethira kinyabo to put a smile on their face during this Christmas season. Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutiriro Kangangi. MC wa municipality Caleb Mutethia ni atumite ntumwa kiria atongeria ba Meru kugambia thirikari nene kenda gukinyaniria mirandi iria Meru etwire irigirite kuma kiri thirikari iji augite ngwataniro inthongi iria igukujirwa gatigati ga Senator Kathuri Murungi na ngavana Mutuma Ntwithinkia ni bati guchiara matunda ja kuoneka mutugikare na andikithitie ugambi bwa MC uju kagite nega kanga bana wa Meru Mutuma Ntwithinkia na Senator Kathuri Murungi bone ni ngwatano ya kurita ngugi amwe na MC wa municipality Caleb Mutethia na kathite tagaria riu akiuga niro ria mbere Bruce neta nanga bana kuwatana kuma thirikari cha maturire ja na akiuga ngwatano eje bati kwithireria ukubia mirandi mingi kuma kiri thirikari nene kuromba Senator wetu Kathuri Murungi and in that kind of the spirit no to their governor patigutania ngugi na senator then gintu gitu kwaliria devolution gitethwa gikene impact ya kwera kibati kuthwa kinyo na tutikuwa bitaniria ngugi kenda bara county ali turuga bitaniria ngugi kenda bomba ku seek more resources tiejagi the counties no ethre na ambitions tia kwethirwa erunga magiti kya governor but you tonya win ambition itebati kwethwa kuhinda the interest of the people. Koro KMC Mutethia no ugite ni untunga bana na MCs bari na urumwe kira nande akoromba ne abunge na seneta batigire mawira ne jamirandi awiti na mbere jarabe kirwa ni Rais William Ruto jago kinyanira mbere akagita ga siasa gakinya kutho kuna machiara jatiri itukuona njira chetu ikithithwa ibakurobe together tugetia njira ira mantu jatu promise this government chekela jedithika matalo James Mutethia na tukagita mutongero gya manka uja kugane okubete murandi muna akiuga kwa thaiji kira mukaria kwenda ni witi na mbere the most important thing mwananchi wa kawaida na muringi kura kiria kwenda resources iwi mukinyire kou etio makania no gaturetere into etio makania thire governor kai senator kai MCA kira kio makanio into ibiejire that's the most important thing kira tukwenda ke mwananchi wa kawaida ni migambo RMC Mutethia rititendera kuriungite kuona witi na mbere bwa murandi jwa gwaka kirasi gya kinande kya ECD intere cha kongwa cheke turugire that tuthithia model class nuntu tutikuona the reason why private schools kas chukuru ingi kuthachina very unique classes ikethwa ana bethoma guntu gukuthongi lakini weja chukurira that to represented to heshimiwa
nyau ningwanda ndi wikia mwana okwa chukwirira mbakite keripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki augite thirikari nirikitie kwathura mbeca na igatigira gukinyaniria bwa mirandi nkabonjuri jwa uthondeki bwa mukondo jwa mbere kiri barabara ya Mombasa gwita Emali. Kindiki aritite miarieji kagita kamambura ja kwamukira chindi ba machindano za ndwimbo na Chomba Music Festivals Gala. Nendhuranirite riboti iji. Akiaria kire machindano ja ndwimbo Eldoret, munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ni augite thirikari ya Kenya Kwanza nandi iri na mbeca na ikambiria mirandi ya miako mwanya mwanya iri okwaramia barabara ya Nairobi gwita Mombasa. So we are expediting the development of Kenya. More roads. We are expanding Nairobi, Mombasa. And the first section, we have money now to build first section from Machakos Turnoff all the way to Emali. The president will be launching in February the expansion of Mombasa Road. Nongerete kinyakuri na mubango jo gwaka kieni kingi kia ndege. We are building a new airport at Jomo Kenyatta International Airport. The one we have is old. We want to move the number of people coming through Jomo Kenyatta International Airport from 8 million currently to 100 million so that we can match airports like the Dubai International Airport. Where do we get money from? We are looking at public-private partnerships. We are also looking at privatization, where we reduce the stake that government has in some of the strategic assets, but use that money not to pay salaries, not to pay recurrent expenditure, but put that money to build dams and roads and modernize our country the shortest time possible. Akiongera mitugo emega ni batere kuoneka kiriana. Much as we build the hardware of our country going forward, we want to invest more resources now in building the software of our country, promote good morals, because children who are intellectually gifted but they have poor morals are headed nowhere. They end up being useless people, struggling with suicide thoughts, struggling with their own personal identity issues. So we need to invest more resources in nurturing patriotic, culturally sensitive, upright children. Kagitene ukauna ugitene bonete njira inge chaguchwa mbecha cha mirandi. We have found innovative ways of easing pressure on our budget, so that as we build more roads and provide water and electricity, we don't have to rely all the time on the budgets and the taxes of the people of Kenya. We can use PPP. We can use privatization. We are going to increase the allocation to the ministries and the state departments that help us build the software of our nation, because the software is as important as the hardware. Itana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja haratu gachokera na rugono rwegie akariba kangeta ne bethirite bakin meneria minister wa watho kagite negaka. Bikangira chai munene ni dara kudhonkuma gutikutakanya. Idari kudhonkuma munene ni dara kudhonkuma weta na umbire anda kaithikire weru FM tutakusambele tukonkuma tule mudisa sawa. Litango getia koma makumbia gatima. Bade dara kudhonkuma bwana ikudhonkuma. Dara leo ngoi leo ruge ni mwangare kare.
kugwata ogeni mubango nejo tuthunkume ujara tuthia ntuku cionthe makuma Monday mwanka Friday kwambirithia cherukiri mwanka thaa mugwanja nikenda tukomba gukinyaniria modo tujwa kuthunkuma kuri na umithio tukachwa chiringi nengi nikenda tugeka kamuthithu ichija chingi no gachorea mbiria na uririkirie na rakini waya kagwatia na ubwana gatweke mbise kigatumirana aja moroto ni atiri ni kuthunkuma kuri na umithio mtu nongine gukaniria kana nikia tumwero FM tureja mubango jitu thunkume nikenda tugeta na mbere gukaniria muthine John tuko tugacemania kiarago tukioranaia ukuru na tukenete na tugwiritwe mubango jitu thunkume Monday mwanka Friday thinye chirukire mwanka thaa mugwanja tuthunkume kuri na umithio tuthunkume FM no koka gutamba Thongo misilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Raina Mabati ithondeki na utaramu boke na ndibo robotic AI na no igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja kithoka kana kitengela kana kirogoya turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729628199 Raino gypsum studs and channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Here's how you can request for a mobile loan on the new KCB mobile app. Open your KCB mobile app and click on loans. Click apply now on the KCB mobile loan. Confirm your loan limits. Set the amount, duration and the destination account. Click apply now. Confirm the summary and click request loan. Enter your PIN. Download the new KCB mobile app today. Ogo kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi no kanyo chai? Kinya uni ntenywa kweka mochama yuto matukangita ngachirewa. Mama, kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria ribire urugete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwarokwa. Eria ne lisha. Turugiro nai. Lisha? Othai. Ndabu. Kunda karia ka. Naoni. Kinya gono kwenda. Niyo ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongela kangi. Kuma narwa eria teria. Eria ne lisha. Mama Kanana, miuzi yako unga. Unga yangu no faster. Made, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na si bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi.
Hamjambo. Welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end of year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733 570 530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on SuperSport. Itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwo gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jarajetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. Nene. Nende kama nene. Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kitu. Yes sir. Kumenyiria ate go wetirwa ngale ona ndeze. Mbie mwende. Maro maya wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwintima ya Lea Premium na chapati china muro iko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nje yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na joronekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Gichokera na nteto nkuruki akariba kia muringa wodi ne athirugaiti ne banogokete nkorone chao na bobo ne nyuma ya kithima kia roje kiria kienjagwa ni thirikari ya kaunti kwambiria kunyua roje akaribaba ne bethirite Bakinyamara miaka mingi thina ire minister wa roje Baptista Kanyaru augite thirikari ya Mutuma ne guchiumia kurita akari mitongi mugongone. Dennis Mugendi na ariungite nteriji na gututhuranira riboti.
Ruji Nandi rurikiti guturika nturene ya Kyamuringa wandi ya Thurugaiti Igembe South akariba ria thira bategenda ringi ngere kana bwathu kuruseria ngavana Mutuma akubanyia rugendo gukurukira minister Ruji Muriki Kanyaru bagwatanirite na bisa munene Kangote na bangi barebejite na gutwiri uthondeki bwa kithima ki bari tuyite au no tubwa bole njia au itarene ne muno rithiri na akariba Kemiringa patakunda roi mbate gavana Mutuma rotonya na twiritu yetu hakikishe akariba ba Kemiringa pakunyoroi na tuyaru are kenda tuthima roi rwaru yao tubwitie test pumping tuya twikira solar na twikira matangi yao na area chio ta area roi kenda tubombo ta cheroi na kunyoroi ruru mwankatha yo kalwele ni ruo kuona roi na mirao in fact ndalo mira ere andona ke ukena kena o sofa kuma roi kwanjiri otekao kuwa kariba nture project bagakwa ne thirikari iboye iyo ango sokin katho ke ngabana wetu na MCA wetu no tubo turikana kamukera ngabana atire no ntwa turetera itokwenda pipe na twekera kinya tangi kenda tomba kumea kunywa rwero ikonete mantu ya Mutuma ya kobwela no ntu bawe nerieta itarira ya sana kumere kwenjo ya tire kaliou na twetera barabenja tukiro wa sola yekro tie ile wekero na batacho ko tukweria kaire mwankali utu yako na Mutuma ngweke ni kubwana ntunwe ya ukiria bwa we okera thirikari ngaba na Mutuma ngabo no ntuba kuturikana na kuya gutulitira rwiro rwa mbwawe ni fakti ondale musika mbwawe muno gitari ayenjawa na ndali jamani yayo na inyo bai mbere yangiteta maita mingi kabisa na ngiara na ngaba na mingi ikendo moto bwithia rwiro ndamba kumeria ibora ithine rwi rwiro kunyorungo muto turasiringi 20 na rutoneka kwe lakini ngwetikia ona rukuya rwari na ruma ndina imani kungana na ngavana Mutuma kunyontora akari na bobali na boburia boba bateri isexiste na ngavana na iritaniritie muno ku make sure na gukinyithia rui ntura cionthe cia wandi mwanya ndene Meru County tafadhali na abu project ucha rui chari kyokinya urethera in distribution ya pipelines urethera matangi ya kuekanya ku store we chukuru kana mbwaone kana nyambwa usiongwa na accessories icho nde chambwa tafadhali tuki project icho nde chechetu na tuchimenyere onto at the end of it iba tu beneficiaries. Dennis Mugendi Weru TV nturene ya Kyamuringa wandini ya Thurugaiti Gembe South County ya Meru. Akariba kangeta na muthuro jo munene ni bamenerete minister wa watho no Riti Ngugi Marius Maranya bakiuga aturaga mitandaone ende ationekaga obisine kana maturene kurita Ngugi iria ngabana Mutuma ntwithinkia amunenkere barenda Maranya kubuta Ngugi kethira teu ngabana Mutuma amutunye Ngugi na aminenkanire kiri mtungi kumatigania uria uri na bata ya kuritira kari Ngugi. Marion Karugi na Rugonoru. Ende wen bwana Marius Maranya with all due respect where isaini Tigania West ni kubwa na kwe na ntoba thomi bange saiti yeku Maranya kwa kwithro wowe ngono kuona utomba kurita Ngugi ya county government wowe design andikira ngabana Mutuma barua mwire no ko an level kwete wetikiria tori obisine ku enduo kere ya muchara no tekinyo obisine bani akariba kangete Gembe Central baraba sumirite na muthuro kumeneria waziri wa mawatho wa kaunti ya Meru wakili Marius Maranya nikiraba kuana korona utongere bwa gavana Mutuma ntwethingia mitandaone na kingi bari wa tekinya obisine kinyotirimana na Riti Ngugi kaunti na itonete twingoke social media waziri uitwa Marius Maranya na ni muntu wa sheria ni muntu thomi githomo kya kwithura ni lawyer lakini ngwegeri yake andika bitisho na Facebook mara no kenjeli nethero waziri wa sheria na Riti Ngugi lakini na aremiwe ngo kuonelia Riti Ngugi ba ongweri tawa ukakwithira ukasubordinate Ngugi ya gavana Mutuma kweta Ngugi na nkoro mbea umethukio ri oito obisine utesemani na Riti Ngugi administrators waraniria nabo every ward every sub county uwithira obisine
wethro kemenya ndele miritira ngwe ya ntuko chionde ni baurete wakili Maranya ciembelie teneke kia waziri kethira ati tayari kurita ngwe na aremwa bari uria ngavana Mutuma na mubute nontonika kuthukia thirikari yawe kogo ndakuri yambia cia tu thero tukurita ngwe Maranya bau tu 190 ba Meru Maranya kiomkio gara ku report ngwene kwambere next week Monday bau tukambere kuandamana tukabwithi maandamano ku Meru yonthe no tutakonde wenga Meru kwina na babenge mno bathomi tawe special mno we kwithwa Maranya wa yetike wonengeri Maranya utobaringa bole bona kutimbo the wanu hawa ithare rimwe ko muchetho chavera Mutuma kamwirite amuchilite rungu ayo mombelia mutu maruka naende na arwami na tutitikire buturi Amiru turuwa bo tukawa bo mwiso akaitha ati tayani ya gwena Mutuma na andike barua assignment mutu aikire Mutuma obisine nawe his excellency governor nini ngukoromba muntu uyu kinyagetho na kya kinene muno tenda kubutana ndi kuromba mubute ara akurisani mubute uke muntu unge kumatigania west amuri present nontu wa andike mawaziri kuringana na region otebwete kura musara yuotheri utengwe yo gwithro kirita ko batu anto ba Meru to kuri nyanga vana very humble na itushimure reverend ni mtu o kanisa kabisa ake entertain nonsense mo nto yinde ne ofisini ketha muntu ateta yari kurutangwe na park na ane nkiripotera Weru TV kumembe mbita wa Marion Karugi wa Naftali. Ngwataniro ya biashara kumatigania ni bakinyete kirigikaro kia Nantigwa kia Victor's Children Home ntereche Isiolo ni baikete bia kuria na into binge bia gitumi kiri uturo bathithite boire nzira ya kubonia wendo kagita gaka kathigunko bakiromba biashara bange kuromba ngerekana eje John Thega katumenyithitio biashara bainto mwanya kuma kagaine giciko bunge atigana West na gakinya koromone muje wa mutindo batongoreretwe na Eriki Munene ibaumbita gwikinya Children's Home ya Victor's Ira yentere chagonde Burati County Isiolo kenda gutethia namba kuma na thina ira bena biona into mwanya video bia kuria bia kumamira na into binge kathumba watu ya na baba Victor's Children's Home itwe ya mwaka ende thai to kuya mapema twa thai to ya mapema no nto twaringirithi mutu kero situation ira bari thai bai na ntuko ito thai batromete gento to watu ijo thone bia twarare abio to bare thai into bia kumama into bia kuria na into bia kuweka twa ngoro yetu atumbana betu bara thiongo baba batromete thiongo to watu yo na ngoro enjega tu yetu baromie thiongo kenda na betu bakiria kinya bethira bawiritwe anto ba wendi bo bwega okaire bara mtora kaigwa ringitheka karibu atethia baba be situation nene nthoku bara murungu atethetie kuya ke Victor's Children's Home baba retera intobi murungu ro tharimana arobo tharima inara bamwe arungamiri ba Children's Home eno bataririte mathina nkuthomba na bethirite bakithira mbere no kurukira kagitani gaka. Ninawashukuru hao marafiki wetu kwa sababu si kwa saizi tu ni wanakuja wanatusaidia. Tunashukuru sana kwa sababu tuko na shida nyingi sana. Vitanda hata tuko na shida ya vitanda. Huku ni wenyewe mzee mwenye hapa ndio alitupatianga 2012. So unaona tumekaa sana kuja kukaa kwake na hata mwenyewe anasindika kwa sababu sasa watoto wake wako, familia wako, hakuna mtu atawasaidia. Hiyo nyumba yenyewe tunaishi saizi inanyesha mvua. Mvua ikinyesha ndio hivyo inakaa malaga ndani. Hatuna hata choo, hata bafu hakuna. So baka tunaweka magunia wapate kuoga naye pale. Romba leo ndikire thirikari kundi bitara bya thirikari na kakinyanto ba wendi bwega utigiri bakuririkana na bakumana na thina bokurukira. Ngwiro na ekuri muno na ethiri muno yengwe nao. Victor's Home ngwire ku utumira ina ngwe Victor's Home ndarombora we ne nyomba omekinyie. Tuna mathina ya maingi na thirikari ni kuega na mbeca ikiwa itutam na twana turutibi otwa aba ina thina nene ukaya kwa ile mazingira twatiete mwaka muthiru twari aja na thirikari ni kwa na mbeca mazingira twatiete mwaka muthiru no twethira na arua na tena situation ni the worst kabisa itukuria thirikari ndeto ba kuthithia kwa kwa na into iba chokero teronge barikane ko yana batina aciari inyaba ombe batetheria ki reporter ndo cha Weru kuma gonde Burati County Isiolo mbeta wa John Thega. Ni kuma kiriro rone otukona kanya kange ga kunogoka endi tugakuonia uria rurijo rwa iteso rwethirite rukiandikira thirikari baruga bakiuga ni bethirite bagitigwa mpione.
football fans, Azam TV has you covered. Watch the Kenyan Sports Pesa League, CAF, NBC Tanzanian League, Italian Serie A, Spanish La Liga, German Bundesliga, Saudi Pro League, and Carabao Cup. Plus, catch all 52 matches of the African Cup of Nations live from 21st December 2025 to 18th January 2026. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Thikonkweji anko wate ogeni udisete furniture nduko yetu iri ato kikumene flyover kana ingi iri nara kaga akwena kaga gaos. Twena sofa set seat, full recliners, semi-recliners, executive seat, Mozart seat, L seat, customized seat. Twena dining set, 4-seater, 6-seater, 8-seaters. Na chionde itumina roparu dhongiro adiwood na ingi itumina pure mahogany. Twena TV stand, coffee tables, deco stand, office desk. Mantoja bedroom nacho twena bent with light, mattresses, mocket beds, adiwood beds, bubble beds. Na intobingi bibinge tashurak, dressing mirrors, meza, wardrobes, cabinet na mawaja kugeminya nyombeku. Na nande twena discount offers kirinto bionde bila twenda yandukene chietu. Turongere ndukene kaga kaneke kumene tuweka ungwa gaira nagwe thigungu injaga na mwaka jo mweru jo 2026. Nuko thogania gweta the winner Dr. The winner Dr. Benjamin Ikenye. Jata ijoke dharaja Imperial College of Medical and Health Sciences. Ujokane bwa Januari 2026 ibwetete na mbere campus yetu theka na kinya campus njero Nakuru. Nonto bwantete nkoro kito ringerethi mo namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Taki premium, nataka premium original. Hata hii premium iko sawa. Nataka premium original ya Kavagara. Mbona hata mimi anani confuse? Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Shushu sichukue ingine kama si ya Kavagara. Aha, hivyo ndivyo kinaumana ukikosa original premium. Tile na Duralong box profile vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Imaitas Digital Media and Broadcasting Training Institute DMBTI nitwirutanirite kureto thongi kiri kithomo kia wandiki bwa nteto nitukuritana arito betu nkwagaya na uteabure bukabatetheria kiri wandiki bwa nteto na uthondeki bwa ipindi bya TV wamwena kubamenyanithia na gwati marubange kiri kiwanda giki aja DMBTI turiokenda kunekeria mwana waku kithomo kiri gikamutonyithia ngugine worio ari kisukuru ciandikithie wigwatire kithomo kuma kiri arimu betu bare bare na uteabo miaka mingi guciandikithia riungira www.kimaitasdigitalmedia.co.ke kanoringe thimo kiri 0768 386 883 kenda kumenya nkuruki. DMBTI turi barabara nene ya kuma Meru gwita Maua nusu kilomita kuma Kemu campus ujukania bwa January 2026 no bwiti tena mbere. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on SuperSport. Hamwezeni wait? Bei ya leo premium, si complicated. Kupika leo
Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Ongera nko rumori rwimbaimbe. Wero FM 96.4 rumori rwa Ameru. Umamundune ejawerune. Rurejo rwa iteso ni rwandikirite thirikari baruga bakiuga ni bethirite bagitigwa mpione kagita ka guketha biega bia thirikari batongeretwe ni mubunge wa Teso North Oku Kaunya ni batumite Musalia Mudavadi gutigira ntumwa yao egukinyira Rais Ruto. Munene wa maminista Musalia Mudavadi ora no minister wa mantu ya omeyanthiguru na trimanite na atongoria bakuma Iteso. Mudavadi na uite thirikari igetania njara kwa njara na antu ba Iteso kiri witi na mbere bwa ntereyu. Batongoretu ni MP wa Teso North Kauko Kaunya ibaugite bira bakwenda ni utongoria bubuya na kuritaniria ngui bare amwe. Yes, that is the team from Trans Nzoia. Ibaugite kaunti cia Bungoma na Trans Nzoia na ara Iteso bare kuina kura 98 na 75 kuthiatilia bakiongela kuwa kura yu bationa acie batethia. I think we shall start from the north. My name is Oprong Wycliffe. I'm the chairman. Your neighbor. Yes. Your cousin. Yes. That's my brother. Because I'm told. Ibongelete kuwa kaunti ya Busia na ara Iteso bari baba ingi MCA 35 baba ringiri kura 10 abele akibo bari bakuma Iteso na kuga nominated MCA 18 omwe akiwe are okuma Iteso. A serious assignment in front of you, you must take it seriously. So the content. Mudavadi na basokerete nkatho atongoria bau akiwe inyeune Rais Ruto utumira kuria Kenya bonthe amo kuma ndereyo mwanya nikenda batwethuka na agenda ya bottom up. Kuringana na gutala kwantu kwako bwithitu mwaka 2019 Ateso bare 417 na 670 para ni nthi ye chunchiki emwe kiri Kenya bonthe. Thank you so much. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Igo kari ntuko nene na kinya nthongi kiri aritwa achiari na endwa onde maganaja aritwa kuma chukuru ya Otea na Obundi ya Meru Poli bekiri nthombe nyuma ya kumbana kiri mathomo mwanya. Nkuruki thirikari ni rombetwe kubaringa njeki na njira cia kwambiria biashara ni kwithirwa bara baingi bethirite bakithoma ngugi iria bomba guciandika na kinya kuandika bangi kenda kunyia thina ya wagi ngugi gatigati kanthuki imbithi. Nkuruki ni mantu jara kinya twithirwe tugikuretera muthenya jwa ntuku ya narua tugikuonia uria aritwa bethiritwe bagikenera bonene kwithirwa bagikirwa nthumbi ndene ya Meru Poli na nkuruki bethirwa bakionania gikeno kiao aranande kinya bamwe kagitene kau uria bethirite bagitariria ati nande bakomba kwithirwa bagichiandika untu buria butigirite kinya antu nkabo ni bethirite bakirombwa kwithirwa bakiamukira na kinya kwambararia kithomo kia Otea nikenda gutigira ni bakujuria kanya andene ya nthiguru yetu ya Kenya kiri mantu jegie ngugi rugonoro ruthuraniri ni Beth. Kore mamburaja gwikira nthumbe arito baskuru nene ya Meru Polytechnic zeraja kore mamburaja kenda ntuku ya narua.
mambura jaja gukojeri ni anene mwanya mwanya ario minister wa mathomo Nthigurune. Karibu sana mgeni wetu wa heshima siku ya leo, Daktari Julius Migos, waziri wa elimu. Gukuri na arimu kuma sukuru inge mwanya mwanya barabejire gukenanira mwenabo. Chief guests, our CS Minister of Education, Honorable Migos. My name is Dr. Elisha Nyamu, Chief Principal, the Shamberere National Polytechnic, Kakamega County. For Nyeri National, Meru National Polytechnic, thank you for a wonderful graduation, well planned and executed. Thank you. The Honorable Chief Guest, the CS Minister of Education, Honorable Julius Migosi Ogamba. My name is Newton Shivachi, the Principal of Ebukanga TVC in Vihiga Western. Congratulations to Meru National Polytechnic. Makofi. Chief Guest, sir, I am Kimemia Joseph, the Principal of Geshogo Technical and Vocational College in Kirinyaga County. Thank you. Makofi. Chief Guest, my name is Eunice Jenga, Principal, Berenod TVC, Meru National. Congratulations. Makofi, Madam. Our Chief Guest, my name is Flora Kanywa, Principal, Karumo Technical Training Institute, Meru National Polytechnic. Congratulations. Aritingoge sukuru neje batego tigi nyuma mambureneja. Minista wa Mesedo Kadhetune Kameru na kuriona kubagwa togeni akiongera na sokerete thirikari nene nkatho kubekira mataja njira. Thank you very much, Chief Principal, our Chief Guest, Cabinet Secretary Julius Migos, and all the leadership of this institution led by our council and also the Chief Principal. Mine is honorary on behalf of the County Government of Meru to welcome the Chief Guest and all other invited guests to Meru. Meru tunasema wageni karibu, mwenyeji apone. It is indeed that you have healed, and now we have a peace and peaceful coexistence among our people. And our chief guest, we want to appreciate the government, especially national government, because last time we are here, we had some issues, especially on the street right. But I want to confirm through the bypass, the street lighting was done. And recently also through the PS Energy, there are areas which were left, and I have confirmation that we'll be doing street lighting within this community. So mine is to appreciate the national government. Akiaria minister wa kithomo na kurina jaja kuga. As you step out today, dear graduates, remember that this graduation is not the end of your learning journey. It is the beginning of your life's mission. The skills that you've acquired here are your passport to opportunity. The tools of your trade are your power to transform lives, not only your own, but also those of your families and communities. The world you are entering is fast changing, powered by technology, shaped by innovation, and challenged by climate realities. What will distinguish you is your ability to critically think, innovate creatively, and act ethically. Beth Mwendwa, Wero TV. Au ni twakinyira muthia wa nteto cietu ceru themwe itana mbere na gukenera mibango ndene ya Wero TV thithatu na nusu ni nteto iji na ingi nkurukirie to ni Maureen Kinya mona ni rito mathithio ni Purity Richard. Iji ni Wero TV.